sa invent chuang mi puite in Laiin chibaile effect ule Tualchhung chanchin leungai thamma sa ila Zemabawk le Zemabawk North veng chung Thil le ruchin hunrei tak veng Pahnih JSC le YMA 10 anlo vei to chu tunkar tho le ni khan Zemabawk North JSC 10 jingdarli le achan vevel khan an man Zemabawk North JSC te hian zanli lai mai tlai warin heng mi swal te hi an chan hnuwa thil ruk tur zonga kong an kal lai an lo man ta ani heng poi khoi tu te hi keifang khomi ve nia in so yin JSC lam hian keifang lam khotlang shwai tu te be popin an khomi le sa an ni nge yem ti an zot fe ngala an khomi nge an ni thu le anni lampo in heng an thil ti china wanga an lo boi pui chin to thu an soi nge ani zonun moya hi kholiana tanga keifanga pem ni in lalmoi zwala hi keifanga omle khosa ani hetianga poi khoi tu shim hian an khwa atangin aizol ron pan anni mel anni hian bazara bungrua lo theng voi enge mozat an lo ruto a veng chung mun shang mi an rukwal na saman hle ni in shatani tuna hian zonun moya hi zuang toya khosa chin ni a shatani a lalmoi zwala hi ria na biak po nei zuang lawa ruk tur zonga wa kwala thenchin chin riak mai chin ni in anin soi ruk ru te hian an thil ruk tur te fing taka thi thai ma sa in an sha chen nuwa abul naya an ria chil mai chin ani ruam man na fel fai tak nen an che chhuah china wang hian man chhuah mai po an ol ai lo hle a tun hnai an poi khoi langsar deuh chu Zemabawk bazara an thil zor lai an lak baka bazara chome zor tur zan reilam jingkho warma alo theng chin bek lian alo theng te la ru in bazar puilama ke in an kalpuya an vashal le chin ni in anin soi hengmi te Pahnih hi bongkon police station lamte biak anni hnuwa police te hian la phein thu te an zot fi avele a police a case neya man an la tok ngai chi alo ni a shat anni hnuwa police te hian jail lama thon le ma in home lama kum khatvel om turin antile phot ni in JSC tangin thu kan dong ani hemini vek hian mi insak lai rot lo ru bo tu mi Pathum le baptist biak insak laia rot enge mozat lo ru tu mi pakhat chu thole ni som chomalam khan Zemabawk no JSC ten man le ngalin heng an mi man te zinga hian kumtling lo Pahnih le mi angzan lo pakhat anom telbok nia shatani baptist biak in a rot ru tu hi mal som sanga son of vanlal biak sanga middle school veng Zemabawk ka omani a ani hian baptist ko shen biak in saklai me kami rot chu voi enge mozat alo ru to chin ani heng athil ruk te hi thir chedora shalin hemini a athil ruk po hi thir chedora changalak let sakle ngalani a abak mi in saklai rot rotu te hi pakhat chumi pa ngai phazan lo ni in Pahnih dang le te hi naupang ania JSC 10 anjil nuwa thu tiam tirin an chhuale ani kan veng chunga thil bo a om deuh tak fawa wangin JSC 10 thei to pin khotlang mi puinen tang ruala ma anlak nazara heng poi khoi tu te hi man chau zel ania tin ve zui mek veng chung mi ba ka veng pon lam mi tu na hian an nei mek bokani miswal dap chhuah konga veng chung mi puite thei top chhuah pui zel turin JSC te chuan khotlang mi puite min nge na ni han khotlanga ru khesatam maya ni tin zam tin hian boy pui turan ong reng ani hei tu kin jinga not bazar nu ho thil thingtlang atanga thlayan ron supply rutu zan thung tlai wara in chan chon man hlau maya police ko ta kan pe a an dam chua an sim kha kan du sia JSC sum sengin TBCC sakortui chuna police bongkon police kal tlangin dalu turin police ko ta kan lana to kin hian in thil danga mi puite kan film kurangai thil bo tam maya gas mobile rot thingzai in rock piang reng tam mai kan film kurangaya hen mi chung changa hian khotlang mi puite kan tan rol sok apoi mo khop mai enge mo kan fiat chuan je si hroi tu te en thil zel ni se rang thayang berin thamasa loka in ri grab na rap thak tak silai le chempui chemte manga in ri grab na ta kha om to ti kan fiat kha an te kha thleng to lo turin khotlang mi puite tang roli la poi mo khop mai hei je si hi an khotlang ho tu te local council le NGO coordination joint committee na dinania khotlang ai o
mingin kan nia ke nia theina om lawa mara chu kan local council roi tu ten ho tu ten min thop lat mai hi kan tha muang thin khop mai a sum te po hi anni kal tlang hian kan la nei ve ram rama zantam tak zantin dar som pakhat vel kheng an duty thila jesi kan chet vel na hian sum le pai tam tak hi ral ve a e thing pui le ti te hei abik takin kan man tang kai em chu khotang hun thang hun som le som ni bor ve la cctv kan da kan mang tang kai em maya kan thal mual mun kan len khoton na mun poi mo ber mai thal mual mun da turin bran suai me roi tu ten cctv an le man tam takin chung te po chu fit ani to a e kan thal mual mun te po khu len khoton na ni a amang tu te hian e kan ti top lu tu ka khu apoi khop mai kan khotlang mel an na ni suti rolin sarkar ina akhap aphal lo e ran tualaya wak chhuah ka tam khop mai bikin ui vul hi khapani mi alo vul dan tur sarkarin danin aduanga chutiang chon vulila e kan then on chanam khoveng vek kan nia inti wak hi a reoma ui vul tu ten thazalen lo turin in chhuah pui ani poin an ekte herzel turin kanin cha thar le a kan fiat lo hian thenam te poi hi kan sei thei reng ani ti te fiela a poi mo khop mai fil in sualtir anam boka tu lai hian din thar veng moa hei poi khopa ain beta poisa tam tak tak ain choi tira hei kan ngai mo le a khotlangin chu ati thin ten ti to lo turin kai fiat tir ngala in man boi ngai lovin a sep lamin an fiat phei chon case dip tak or the na ni ti kha kan se bok dom nia kors tisa sen ha hi UMS kan vice chairman ania anni tele member tam tak thanem ngai rau zinga thanem ngai fal kan noma sunga chun rim le jesi ming ti thatu tak ten ni e ke ni chu ming a throi tu mai kan nia atu ataka thok chuak thil te hi an hlu le ni e khotlang pui te pon an thamon pui kan ringe ti kha kan sei thei tok chu ni mai te sia Pathianikal ta ni kwa khan pukenet la rin moya kumsom thum panga pizoming thangi pasal section 4 veng luna om chu ranung se wangina bawral arwang hilumen ni in atuk tho chan ni chundar som pahnih khan pastor kelal thleng lianan avoi le amani ko har in zan khatna ni kwa tho chan ni zan chan hun zandar sari le minute som panga puchan chin moya leaderin shwai hin nulasi walal tuangin chan na hun amanga tlangwal arlal moi zwala branch in charge in hun top khar na hun amanga ni ko har in zan ni na ni som tho le ni zan chan hun dar sari le minute som panga ni in tlangwal f walal lu zwala finance na kai shwaya nula kela rin felin chan na hun amanga ni pupi silal din liana branch in charge in hun top khar na hun amang tunjir top ni tlai dar ni le minute som ni bor vel khan pu arkol khuma kumsom kwa panga anupui piro hliri presbyterian caution section 1 berovenga om Zemabawk North pahlun le pataima tia shat lar chu achen na ina heart attack wangina bawrala arwang hilumen puini in atuk inrin ni chundar som pahnih khan pastor kelal thleng lianan Zemabawk North thanmo ala avoi liamani caravan gas agency atanga mi puite shat tur Zemabawk Caravan Gas Agency te chuan tunlai hian gas bur zang le choikwal zung olsa le himzok chomi puite tan gas bur pa ngai ne na exchange thei turin ruaman na chatak mayan ron siama he gas bur hi smart le changkang jok keji som paruk po tinglo mantom joka lei theya achunga tui omzat lang theile kangmei laka him puak velo nia ngai chu an customer te tan an ron chhop chuaka hetiang inzirtir na hun hi gas point rem changa mi puite in chi shat na hun toite an mang chin bokani hemi chungchanga Caravan Gas Agency manager pudong na isanga kam chuakte longai thadoni la hey Caravan Gas Agency tangin customer te tan IOC in tun la hian in gas bur thar composite 10 kg cylinder kan ti hi exchange in thir ari jok nen khan in hei zang jok kan ron siama ken thei na huna kalpuya hian kan customer te gas bur ri tak choi to lowin smart tak gas bur nal tak le chang kang tak
in nei theu thei nan exchange na hun oma exchange thei ani a na advantage tam tak oma hemi gas hetiang composite 10 kg hi anet weight hi 10 kg nia abura hi kg nga le point riat point kwa vel ani avaya ri zong chu kg som paruk po thing lawani chu athir ho kg som paruk vel hi aruak ani ama kan nei ho athir ho aruak le hemi hi ari zong hi afu laum hian ai nang ani chu tin ama hi company nan branded ani tin alang tlanga eti abur kan en hian asira hian in atuyom zat te hi amu thei vekani tin zan na hi tangkai em experiment an dei apo hian kang mei laka apuak velo thirte angin apuak velo an ti chu customer ten tangkai takin lo man thei nan in gas bur lui ten exchange in du chuanin ati theya amaro chu security deposit hi themin branded ani angin asang ve dewa chu customer te tan kanon chop chhuah ka ado piang tan office rong kalin ron zo fia thei ani ami composite 10 kg hianin ni kumkal ta khanin quarter khat chungin Mizoram hian dati tha pathum na position kan la hei lom mante kan dong ve customer te zara kan lom em ani tin riat tur customer te ta na riat tur poimo chu gas kan lak do na kan miss call hi digital booking vek kan ni to digital India kan ni to smart city kan ni to wangin gas lak don hian in digital booking nga ya chu miss call te WhatsApp te IVRS booking te ti vek ngai to customer te hian in gas kan lak don reng in chu lo ngai poimoi la tin kan miss call zo ma says lo thleng DAC hi asem tu te hna lo pek zel tur ani DAC delivery authentication code hi customer ten gas kan lange yani gas kan donge report na ni wangin hi asem tu ten anon peka gas in lakin asem tu te hna in lo pe zel turin customer te kan ngen bok ani Pathian ni ko shan shang te income program lo ngai thak chun zom le ngalang Presbyterian Church of India Zemabawk North Pathian ni chokma income chan tu pi reng khomi anianga chonu income chan tu pi walal mwa ki aniang Pathian lom tlak rong bol na ti thopui mangin pu ar zaming thanga ne na changin Pathian thu cha ngai thak ani ang zan income upa hlal chhuah ma ne na changin ring tu nun dang lam na ti thupuya mangin Pathian thu cha ngai thak ani anga ko shan me che female voice ngai thak tura ombokang Presbyterian Church of India Field Van Kaushan Pathiani chuma le chanu income te hi Senior Department income puya Hmun turani Pathiani zan income shwai tu upala rin enga anianga ringtu nundang lamna ti thupui mangin upa sila lungmon hne na changin Pathian thu cha ngai thakani ang Kaushan Pawalai Paul male voice ngai thak tura ombokang United Pentecostal Church of Mizoram Zemabawk North Pathiani choma income chairman upalal tlan moya Sunday School Superintendent anianga chantu unaw nulal biak nungi aniang zirlai somthum Pahnih na zirturani anga unaw nulal lom zwalin azirtirang Pathiani chun income chairman upalal tlan moya anianga chantu unaw nu mangai zwali aniang unaw nulal hun lom omine na changin Pathian thu cha ngai thakani ang zanin khoma chairman upalal tlan moya anianga twal upa thansang hne na changin Pathian thu cha ngai thakani ang United Pentecostal Church of Mizoram din thar kaushan choma income shwai tu upala shwai tluanga anianga chantu lal thar moya aniang zirlai somthum na zirturani chonu income chantu lal himpui anianga tushil tu shat zawi aniang zan income lal thlengli hne na changin Pathian thu cha ngai thakani ang United Pentecostal Church Northeast India Pathiani choma income chairman upa ke walal jinga anianga chantu sister lal ruat pui aniang mangai te wang khwale ni puilung len ti zirlai somthum Pahnih na zirturani anga upa PC sang sailafan azirtirang Pathiani chun le zan hi North Mizoram headquarter BLPYD le Zemabawk North BLPYD 10 into khom na program an mangdonani United Pentecostal Church Northeast India din tharveng preaching station program
pathiani jing chairman brother lal ngai thanga anianga chantu lalbiak chhuami aniang zirlai somthum pakhat na zir turani anga kesi laldin sangan azir tir donani chonu inkhom shuai tu ngen khan ka pa anianga chantu walal shati aniang lalthu thlunga hlena changin pathian thu cha ngai thak aniang zan inkhom shuai tu ngen khan ka pa anianga thushil tu polson thanga aniang Iswa Krista ko shan Zemabawk din thar pathiani choma inkhom shuai tu upala lian soma anianga chantu pilal machuani aniang zirlai somthum pakhat na Benjamin ashwaya aigupta thlen thu ti zir hawani anga upa wanlal hlunin hmun khata azir tirang chonu inkhom shuai tu twal upalal biak ni I anianga chantu Angela rin sang aniang upa wanlal chhuah ma hne na changin pathian thu cha ngai thakani ang zanlam inkhom program a omlawang Evangelical Free Church of India pathiani choma inkhom chairman upa bi ro mingliana Sunday School Superintendent anianga chantu pizo mingliani aniang zirlai somni pangana isaya bung somruk Pahnih chang khata changa chang som Pahnih zir turani anga pastor kelal biak lianan hmun khata azir tirang chonu inkhom shuai tu twal upa sarkar liana anianga chantu pirau nei kimi aniang zan inkhoma chairman twal upa ram nei liana anianga chantu pilal rem kimi mar aniang upa HB ro minglian hne na changin pathian thungai thak aniang Baptist Kaushan tun pathiani lo om tur choma inkhom le chonu inkhom te hi Christian no pang inkhom pui hun man anianga inkhom bana pathian ram chiar ani bokang zan inkhoma rongbol tu lom zwali ne na changin pathian thu changai thakani ang pathiani kalta Sunday School ban khan career guidance and counseling hun manani a resource person atan engineer larin ki manam te le engineer H zonun sanga engineer in chief ve ten hun ron mangin Kaushan mi puiten hlok thak an ti hle September be rual hini khata changani som thleng zirni in thochan ni zan thleng zirani khati zong khatwal chung le Kaushan sang pathiani program kan han pon thei te chu ani e